Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 341 of the Afrikaans translation of the Holy Quran. Ons is bezig nou met die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. Auzubillahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. In die naam van Allah, die barmhartige, die genadige. Ons is bezig met episode 341. Hoofstuk nummer 26, die digters, the poets, Surah 26, Surah Ash-Shu'ara. Afdeling 5, die geskiedenis van Abraham. En verkondig aan hulle die verhaal van Abraham, hoe hy aan sy vader en aan sy volk gesê het, wat aanbid julle? En hulle antwoord was, ons aanbid beelde en ons sal aan hulle toegewyd bly. Toe het hy gesê, hoor hulle as julle hulle aanroep, of bring hulle 'n voor of nadeel vir julle? Hulle het geantwoord, nee, ons het gevind dat ons vaders so doen. Toe sê hy, sien julle dan wat julle aanbid, julle en julle voorvaders. So mense, this is an appeal also to us as a Gen Z in today's modern society. We must not just follow tradition because our fathers and grandfathers or whatever it is used to tell us what we must do. We must use our own brain to ascertain what is the truth and what is the way forward. So please get a copy of the Quran. The Quran is the latest final edition of all sacred scriptures. The creator of the heavens and the earth will never again send another divine scripture, nor will he send another divine messenger. So please, Mensa, get a copy of the Quran today. Use your own brain, use your own intelligence, and find the way to the truth. Because the Quran will rectify whatever errors were made in the previous scriptures, and this is the authentic word of the Creator, which was recorded immediately while the Prophet ﷺ was sitting with his companions. They wrote it down and put it to memory. So much so that it is the only divine scripture on the face of the earth which has been preserved in such meticulous detail from first page to last page. There's no other book that has been preserved in this manner. About 10% of the 2 billion Muslims, which is about 200 million Muslims, have memorized the entire Quran in the original Arabic language, and they are known as the Hufad of the Quran. May Allah subhanahu wa ta'ala reward them because they are preserving the Quran, the word of God, in their heart, mind, body and soul. So please get a free copy of the Quran today, and in that you will find out the meaning of life, the purpose of life. Why is there suffering? Why is there pain? Why is there life? Why is there death? Why is there sicknesses? What happens in the grave? What is the day of judgment? What is heaven? What is hell? Why is there all this thing, this comparison between good and evil? And for what purpose have you been created? Because you have been created for a specific purpose, and you have been sent on a mission to the planet Earth. Do you know what your mission is? And to find out your mission and purpose of your existence, please, Mensa, especially the Gen Z, get a copy of the Quran today. Hulle het geantwoord, nee, ons het gevind dat ons vaders so doen. Toe sê hy, sien julle dan wat julle aanbid, julle en julle voorvaders? Waarlik, hulle is my vyande, maar nie die Heer van die wêrelde nie, wat my geskape het en daarna vir my die weg aangewys het, die Sirat al-Mustaqim, die regte weg, right? En wat aan my voedsel en drank gee, en my genees wanneer ek siek is, excuse me, en my sal laat sterf, en my daarna tot die lewe sal terugbring, en wat hoop ek, my tekortkominge sal vergewe,
op die dag van oordeel. My Heer, skenk my wysheid en plaas my by die opregtes en verorden vir my 'n goeie naggedagtenis onder die toekomstige geslagte en maak my 'n erfgenaam van die tuin van saligheid en vergewe my Vader, want hy is sekerlik een van die verdwaaldes, en verneder my nie op die dag wanneer die mense opgewek sal word nie. Die dag waarop kinders of skatte niemand sal baat neem, maar wanneer slegs hy wat met toegewyde hart aan Allah behoort, guns sal vind. En die paradys sal vir die godvreesendes naby gebring word, en die hel sal vir die goddeloses onthul word. En dit sal aan hulle gesê word, waar is diegene wat julle aanbid het buiten Allah? Kan julle help? Kan hulle julle help? Of hulself help? So sal hulle al soorkop in die hel gedompel word, hulle en die goddeloses, en die skare van die duiwel almal tesame. Hulle sal sê, terwyl hulle daarin twis, by Allah, ons het waarlik gedwaal, toe ons julle aan die Heer van die wêrelde gelyk gestel het. En niemand behalwe die misdadigers het ons verlei nie. Daarom het ons geen bemiddelaars, ook nie 'n boesemvriend nie. As ons maar net kon terugkeer, sou ons ook gelowiges wees, maar there's no chance of that. Niemand kan weg. No one gets a second chance in life, right? Hierin is waarlik 'n teken, maar die meeste van hulle glo nie. En voorwaar, U Heer is die magtige, die genadige. Excuse me, 341. Join me in the next episode, which is episode number 342 van die Heilige Koran. Lekker bly, alhamdulillah rabbil alamin.